Kamal ka Noor Online TV. Anira malaka nyam ka nasin content baro ashme badeling ka Noor Online TV. Ler balinga jan gwasame ler mashalat raywish ka gambela. Ler mugwa kanir konin terewi ka gambela ka jan gwasame. Akan kono re rajandan balinga jan gwasame gore jan wo mi jira majidit ka Noor Online TV direjin ka nasin kokien. Ko blaren kono manon ka Noor Online TV bika shwamala jige ki bikan shwamala shukkaji. Chuje paru jeno bi notification bell bi jetwan aler ban lingwa same rewich ka gambela aler mashala rewich ka Addis Ababa ki Ethiopia shala no kwar ne Dr. Abiy Ahmed kwar dan la Prime Minister dung Ethiopia kelio cha kwar dang roten content bi kwam rewich ka gambela cha ka woch shala no kwar gambel dang ro cha ka woch umod julu kana tankwi kwar ro da kana kwar nyam cha ka joj katung masha nung ray which ka Addis Ababa shala ngo cha kwadang ro tin nyon gambel tet nyon gambel tet kadien cha ka wo ka cha gwas ken cha ka kuin kwarta ko ken lat ka jen gwas antu moten cha kuin chekbar ala jen Ramadan biya kwara nyam ajala kwara ndido ka gwas ande tan kuitin cha kuin wunwara ne Dr. Galwak ron ala ajala kwara rawdamo eneme mishalinge ka kwi gambela engo cha kwardang ro cha ka woj liangnat ka je ci loinen tngwan ci tes ngoda ba alaken buka kon wore wi ka gambela ba kwarandan en la kwar wich ba je kulo ngaitin ko kor gwa sedan me kwanke tankwi kanne o moto julu ramenya me kwanne je ala kwaranyam tankwi jwa ka ko kore shu mot chujen akwara rawde me shiga chubre wika gambela tika ngode cha ya pinyen wonene netin kon mi chaje kwanya federal government no jin kwara nyam rewi ka Addis Ababa bijin bana kwara rawde rewi ka gambela jen dobe dan e jak tan ko ba kwar rawde antama mo ko waka gambela dongde do da ro no ridba de kwara nyam da nya Dr. Galwaron na me jero jadan di linga no ke jan gwasmen tama kaman ngaike ala kwar anyam shekbar jarama danan shejek ka kwara rawde wunwara na mo ajen ler dan en chanu kon netin kontre wi ka Addis Ababa ka do badan shingwan shigru en lat ka je we wonyam bantin dial content to ke jen kor gwaseme wonyam bana kelin ka kwi gambela ka do badan cha kwadang ro cha wi ka je anyo gambela ke jen gwaseme shikamen ngai kone chetere malka netin kontin gorko de wide ka dak ngot ka tikare kuma ka chitka baran kon tinte ka bondien ke parmandan elanada nak malanorian nak chetere wi ka gambela tere rob du no tigan ka mat ke mar ke mod julu na me jena dan en nangna mo kan shi federal government shem lan mu gwa chejelet ka kwidien be ka jagba bangod ba be kan kalat be kan gambela bo be kan ngot kam yer kana du no man gwa na jena long en mashala de Dr. Abiy Ahmed ray wish ka Addis Ababa en wo che kwadang ro che ka woj o mod kana tan kwi ray kwar mandan tigatin ko chi wich che lutet kadien ka kor gwa no ber ka chi kan no mo kana kana de ti mu kwashe kwa la kwanga je loda kwara rawde loda kwaranyam gwe ke jenu mu teme jemu kana lat ber shikan kwar shikan bele nyok mu ngwa shikana jen do badanen gor ke jenu kwar buru jenu chagu jenu kan bar wala wuni ken shika fail ko kan la kan goro bana nektit kadien kan wuni ken katalam kana lat jen lat ka ni sheka je antam baje kulu guje gwano mi sheka jaram buru je gwa ke chi jaram dana buru je gwa ko kan ngot gambela te konte ngaike ka kor gwade paiwa me sha Dr. Galwatun me sha ja wo kwara me betan ko la kwara la kwara ode ka chwe ka chwa mo chwa ja kwara nyam ngote konte ya pin ke te cha yente chalat no mi chi chuba gambela ka jin kwara nyam bai la da ode nyu de jegwa en ngure te bang te tin ko de Dr. Galwa ron da la kwara nyam tamre ke gambela jele da ni linga me ka ku gambela bantin kon lat ko rin banakal en ling en gore nyu akane te ko ken chuje paru jino bi subscribe ke bi nyu anas di altin content link lare ka Noor Online TV ke ne te content kwai ke Noor Online TV jele da de kon linga me bi ataka mal bye bye.